impande zose zirayiteguye mu buryo bukomeye cyane. abonye imibare imibare imeze ite? Statistique. Yego zinyuremo. statistique z'i match ya APR na ekipe ya AS Kigali kabisa ni imiriro. Nabonye uwo bita muzehe anaitwa muzehe Kalikeza, baravuga bati imikino 29 imaze guhuza ama ekipe yombi. Kipe APR imaze gutsinda 10, AS Kigali imaze gutsinda 7. Biregeranye. Imikino banganyije 12. Muri iyo mikino 10 APR yatsinzemo ibitego 36, AS Kigali itsinda 25, APR yinjizwa 25, AS Kigali nyine yinjizwa 36. Umva ni statistique ni imibare cyane yegeranye, nta difference nini irimo. Icyo AS Kigali irimo irakora gikomeye cyane no gutegura iyi match mu buryo bwimitse cyane, bakagendera kuri statistique zo mu myaka 6 heruka bavuga ko ikipe ya APR itarabatsinda kuva 2018 muri shampiyona. Ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma AS Kigali abakinnyi bayo nta match nimwe kuva iyi shampiyona yatangira bigeze bajya muri local, ariko ubu bari muri local y'iminsi 2 ko bakaniye lokal iminsi bategura APR. uravuga AS Kigali ya Shema Fabrice, umunyamafaranga umugwiza atunga. Uwitwa Nshimiye Joseph yaragarutse, burya ngo uyu muteguzi kabombo ngo nigitangaza cy'umuteguzi undi nekivara wa Eto, ariko bijyanye na kinyamupira. Urumva barakubwira ngo rero imikino imyaka 6 APR datsinda AS Kigali na mateka ahijambo AS Kigali n'icyizere cyo guhagarara imbere ya APR bakayireba mu maso cyane ko kuri inshuro noneho bayiri imbere ku rutonde, nta intimidation nta bwoba. Ni ikipe ya gatatu ndavuga AS Kigali maze gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona, mu gihe ubusatirizo bwa APR butarakora neza muri shampiyona, kuko APR maze kubona ibitego 6, 3 ni ibya penalty, 2 ni ibya Mahamadou Mineba, na kimwe cya Frodouard. Urumva ko attaque ya APR irakora nyuma y'imikino 7. ariko rebe ya AS Kigali nyine rubivuze neza, basaza ba Chabalala ba Okwi Chabalala Emmanuel Arnold Okwi hari imbere. Attention, ikipe ikomeye. Barakubwira ngo APR kundi ruhande ifite impamvu zirenga 1000 zo gutsinda match. Ni match navuga ya local cyangwa se bise ngo ni umuhuro bategura derby nkuru y'igihugu. Ariko rore unyibutse mu mibare APR itsinze AS Kigali ikazatsinda Polisi igatsinda na Rayon, yabigezeho ifata Rayon yabinganya amanota na Rayon babanganye. Attention, oya ntago babanganya. Zaba igifite ikindi kirani izakira umwaka utaha cya Musanze niba nibuka neza. Ntabwo byose bivamo. APR sigaje ibirane 3. kuko ubu tuvugana Rayon iri ku irusha 9, sibyo se? Yego biri ku irusha 9. Rayon Sport ifite 23. APR ifite amanota 18. Irasha amanota 9. APR ifite ariko ikigaragara Rayon Sport nayo ifite 23 ariko yakina imikino 9. Kubera ko kirana hari kirana bafitanye na APR. Ibirane byose ntabwo APR igiye kubikuramo. Match ya Polisi ntabwo ari kirarane, ni ya champion. Match ya AS Kigali ntabwo ari kirarane, ni za champion. Ni match za champion, donc ni jour nizipanze. Match y'ikirane iri imbere ni ya Rayon Sport ni ya Polisi. Mbere ya match ya Bugesera harimo ibirane 4. Bugesera cyavuyemo hasigaye 3. 3 azahita havamo ikindi cya match ya Rayon. Bivuze ngo oya azahita azabanza havamo icya Polisi, right? Ntabwo izaba ari kirarane. Ni match yari ipanzwe itariki 7. Ntabwo ari kirarane. Ntabwo ari kirarane. Kuvuga ngo ikirane kizakurikira ni icya Rayon. Haza basigaye ibirane 2. Kimwe izakina mbere muri iyi fazare na kimwe izakina fazare irangiye numva ari cya Musanze. Arane bibarisha nabi. Urabyumva? So APR nta mahirwe ifite yo gufata Rayon kuri iriya derby. Ntabwo yafite. Oya icyo gihari n'ukwegera gusa. APR mbere ko ikina na Rayon Sport irabura imikino ingahe? Mbere ko ikina na Rayon Sport irakina na AS Kigali na Polisi irabura 2. Iramutse itsinze yombi ufata 10 ayifite wongera 6 yagira 20. Noneho Rayon Sport nayo ikaba wenda tuvuga yatsinze cyangwa yatsinzwe na Vizi. Uravuga ko APR yaba yatsinze, avuga ko na Rayon yaba yatsinze. Yatsinze hope for the best amakipe yombi. Ko turavuga ngo iyifashe na ko Rayon yaba yatsinze. Oya reka tuvuge icyo nashakaga, baramutse bageze kuri juru gukina ikirarane banganya imikino ntabwo bishoboka. Ntabwo bashobora gukina banganya imikino. APR izaba ifite ibirane 2.
nayo ifite ibirarane bibiri. Yego. izaba igifite ibirane bibiri ntabwo bishoboka. Rayon Sport izakina na Vizi ejo bundi, izaba yujuje umukino wa 10 ejo nimugoroba, izaba yujuje umukino wa 10. Yego. Hanyuma ku cyumweru APR ikina izaba igize imikino 8 bajye mu cyumweru gitaha. Yego. APR ikina na Polisi, igira imikino 9. izakina nande kuri no ya 12. Rayon Sport izakina ishobora kutazakina. ndumva ari umukino wa APR na Polisi we, kubera ko umukino wa Polisi na Nuze washyizwe mu birarane, right? ntabwo wanditswe mu birarane. Reka nze ngo ndebe harakana na posti wari ku itariki mu gihe abandi bapostinga itariki iboneke rescheduled. Sibyo imikino yimuwe, reka tureke guhita ibirarane. Rescheduled wabaye rescheduled amatariki. Yego. Ngo APR na Bugesera barakinwa. Rayon Sport na APR icyo cyari kirarane. Ni kirarane. APR izongera gukina na Kiyovu kuri 11/12, ikina na Musanze kuri 4/4. Icyo ni kirane cyajyanwe nyuma ya faza. Nibyo. Faza izarangira itariki 27. Ikirane cya APR na Musanze kizakinwa itariki 4. Faza yararangiye. Bisobanuye ko ubundi APR izasoza faza igifite ikirarane. Bivuze ko mu mikino bijyanye n'imikino ntabwo bishoboka ko APR yaba yarafashe mu mikino. Mu manota birashoboka mu gihe yakwitwara nabi igatsindwa, ariko ntabwo bishoboka ko abanganya imikino. Imikino ntabwo bashobora kuyinganya. So APR rero icyo akora gikomeye ahubwo ni iki? Motivation match ya 12. Yego, match ya 12 APR izakina na Polisi ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12. Rayon Sport icyo gihe izaba yakiniye na Muhazi United. Iyo match irimo hagati. Yego. Nuwango bose bafite match mu gihe gitaha. Icyo gihe APR izaba igeze ku mukino wa 9, Rayon Sport igeze ku wa 11. Yego, ku wa 11. Yego, none bajya gukina bakina hagati yabo. Rayon Sport ibigeze ku mukino wa 12, APR igeze ku wa 10. APR igeze ku wa 10. Harimo birane bibiri. tujye igomba gutsinda iyi match uko byagenda kose ya Kigali ni ibigomba kujya kuri derby, match yo gutsinda. Tubwira ibiciro kuri derby wa mfura we. Ibiciro bya derby rero nabiguyeho rwose, ibihumbi 3 muri stade regular. Ibihumbi 3. Hari cya kintu se cy'amatike ya mbere ya match nayo ku munsi wa match birimo. Ayo ngayo na ya mbere ya match. Tubwira ugura bikijya muri ugura mbere ya match ni ibihumbi 3. Yego. VIP ibihumbi 20. VVIP 50. Yego. Executive seat ibihumbi 100. Skybox miliyoni. Ni ukuvuga ngo ushatse kuvuga ko hagati kuva kuri 3 tujya kuri 20. Kuri 3 tujya kuri 20, kwe tujya kuri 50, ukajya kuri 100, ukajya kuri miliyoni. Ku munsi wa match bizameze. Ku munsi wa match rero regular ni 5. VIP 30. VVIP 50. Executive seat 100. Skybox miliyoni. Aya matike abantu bagore za 3. Ejo navuganye n'abantu bo muri Rwanda Premier League baravuga ngo dufite icyizere ku stade izuzura ndetse abantu bakabura amata. Noneho hanoreye ibera kasa mutwe. Amafaranga ubundi yandi yatagetinze niyo abaterankunga. Ese nabonye bavuga ngo ibyapa ngo umuntu uzajya icyapa ngo agomba kwishyura. Ngo maze kubona abaterankunga barenga 10 bamaze gushyira ku isoko imyanya yo kwamamaza. Urumva ngo maze kubona abaterankunga barenga 15, muri 15 bane ngo bamaze kwishyura. Za MTN gushobora kwishyura miliyoni 15. Za Radiant gushobora kuba haye 5. Abaterankunga bararimbanyije ngo bazakuramo miliyoni 50 mu baterankunga na 200 babariye mu matike. Ubundi na 250. Bayita Rayon Sport ni nziza mu gushaka amafaranga yayo, ni nziza mu gushakira amafaranga abandi. Uwakimye nayo arahaha, nayo yakiniga haha cyane.